it's so easy just to say to Allah, Muhammad, forgive me, Muhammad, forgive me, Allah. It's so easy to say. I want a deeper way to ask for forgiving. Har lige gennem, hvad er der gennemgået? Han lige gentaget sig selv 5 gange i ørne, ikke? Over på flere sprog om det. 3 sprog. Engelsk, gebrokken engelsk og dansk. Og så også gebrokken dansk. Det er sødt. You know what he said? He says, try to ask for forgiving with your heart. Det er så 6. gang. I say something about that one. That's a good way to ask for forgiving, for example. Maybe. So, try to ask for forgiving with your heart. 7. gang. You know what I mean? Try to ask for forgiving with your heart. From your heart. Det sidder i den anden side af hjertet. Nej, det sidder i midten. Han plejer sig også i højre side. I love Muhammad. I think he's the biggest prophet who ever has lived. He's bigger than Jesus. He's bigger than Jesus. But I must be honest, I also believe in Jesus. I believe both Muhammad and Jesus. Jeg tror på den ene, men nødvendigvis tro på den anden har eksisteret, ikke? Det er sådan, Both Muhammad and Jesus. Allah and Jehovah. God, Master, Far, Mægtig, Slaver, Gud. Og også, hvad skal vi sige, I also believe in Buddha, simply. I'm open for different religions. I'm Christian. I believe in Christ. I'm not believe in Christian, but I was honest. I believe in Christian, Buddha, Zen Buddhism, Hinduism, Shintoism. I'm open for all religions in my heart. All religions. der er helt under på en gang. Det svarer lidt til at være Dansk Folkeparti og Venstre og Socialdemokrater og SF og... I have been in church today. And I remember to thank Muhammad. Du var i kirke, du blev sparket igen, vi var stiv. So I'm glad. I have a good day. Have you also have a good day? Have you also have a good day? Vi siger hans oversættelse på engelsk. What have you done today? What have you done today? Hvor er vi henne? Aalborg. Du kører for langt, mester. Du skal den anden vej. Jeg skal selv på stand, at købe hash til mig, ikke? Skal jeg selv på Christiania købe mig hash med, synes du? Sig det på engelsk, de forstår det ikke. Skal jeg selv på Christiania købe mig hash med? De siger det på engelsk. For oversætter han det ikke. Gjorde det før. Næste stop, Christianshavn Station. Det er også med lyden herfra. I smoke hash. I smoke hash. Yesterday. I smoke hash. You know something? The other day, it's about 1 week ago. 1 week ago, I bought some Kashmir has on Constantia, Kashmir on Nepal. It was so strong. But for 2 days, I was fucking scared. Fucking high. For 2 days. Jeg tror, jeg vil være skæv i 2 dage fra en snak. Fuck, hvor en lugter, mand. I don't like to be fucking. I don't like to be too high because I get paranoid, afraid, and angst. If I smoke too much, because I'm very sensitive. Det skulle være tolk. I want pump. Han skulle have været med i det jyske, det der. 6 pump. Det er løgn.
Jeg filmer hans på klodsholdet. Hamlet. Og Macbeth. I read the book. SPS book. I hate right that some countries, Iraq, they must not drink coffee. And they must not drink. And then survive on the sun though. How? Hvad så? Tager du billeder af mig? Nej. Er for politiet? Lidt. Hvad? Lidt. Ja, vi er ude og gøre hurtigt. Hvad? Er for politiet? Det er muligt. Har du noget på dig? Jeg har 20 gram coke, 5 gram hash, 10 gram Så er jeg fra politiet, så skal jeg bruge 40 det. gram iransk hash. Så skal jeg bruge det. Det holder ikke i retten. Så har jeg 1000 kroner, og så har jeg en flaske whisky, og en kan te. Hvis du bare giver mig whiskyen og pengene, så dropper vi bøden nu. We go. Ja, okay.